Dengan gam ka hana merusan tapu api. Kalau kutayang bak tadi lawung. Kutayang bak menawar liza, kutayang bak tadi lawung di kampung hana terlibat tapu. Yang naik kah teubut ke pancuri, leh ke pecat bak dayah Abu Mudi kaplung Malaya. Potra kacu, udang gop atak kena panen udang gop, kacu duang dauri ngaduan ke kaja. Kaja ka publoi tu mai poh jikat. Nya teh hubut kon kah kapale. Mantuk uleh ka melawan layut hut, mantuk uleh kenang bata bak uleh. Hingga terganggu saraf. Megrebeh saraf. Maka ji, dok ko pungo-pungo alang orang nyoba. Ya, kah yang pancuri memang anak deuk ayah ke perempuan deuk inai lawang nyan. Di Sukajaya nyan, muisa deuk kah bantaboh keluarga ke. Rumah je tapruh. Menyo habalung dusta, ja ju Sukajaya ulawang, kalan ju rumah buci kiban. Lorong sempit. Payah tapu baca, payah takun ke pribadi becu nak sadari, nak iluh drawai. Ka pakai kaca kan luhro ko baik gaduh kan luhro ke nambak Yahudi nan di Kanada. Jadi urung hana sadari hana teh kentung ke kah. Kai pai kan menikah dengan Cina ai. Kaciak selesai sat. Pu Islam pu kapi menikah. Assalamualaikum. Bapak Syedra. Nalun kalau video si Imran Pasir ketat ang ing lago. Kageja buka ungkapkan perkara pribadi lot. Ci tenyong dia buat muran mata seru yang pun na timang ni pegah apa. Pu ci tenyong dia buat timuran mata seru yang pu yang pegahnya na timang mata ai pu na. Pu mentong tingit. Ka mata tingit pu pikiran-pikiran mentong tingit dang buat pegah apa. Hana male di hagam. Hai muran mata seru. Baik gaduh ka ang ing kaja ulawung dia kayak perintah. Baik kepegah mama ke hai binatang. Kaja ulawung dia. Baik kedengar haba dari saya koruptor lagi kah cit. Perteba saya penjilat kedengar haba. Kaja dia ulawung ke nak kuyoboh ke. Kaja dia ulawung. Kapke kah pu kah hana sotung. Berusaha kepegah buat video pedum 7 juta 200 Utama leher tu nak je 7 juta 500. Meketum na untung tak kah. Baik ka pekeh hana. Ka dro ke pejuang gam ke bagop. Pu gam pukoi ma ke pancuri. Dak ka pegah mama ke yah ke hana pu kayak balik fakta. Kenyataan kah pembalik fakta hai binatang. Penebar fitnah. Yang kekah perte bila pengkhianat. Perte bila ulama tu. Kapke kah pu kapreh lipo pesawat bah. Habis lockdown baik nah langan tepu ke bila Allah. Yang kajut proposal laju. Kerja kafan ke. Kapreh lipo pesawat. Kapreh habis corona. Menyo lipo pesawat Malaysia Aceh. Kau ingat betul. Kadong bekong ke. Yang kapre proposal laju. Kerja kafan mama ke yahaya ke. Bijeh ke anu tak sama. Baik ka pekeh dikah kiban. Nyongkah nyan hanayung nyongkah nyan. Baik ka pekeh kiban muran mata seru. Kayak pehayu dro ka pegah kah gam. Pu gam pukoi ma ke pancuri kameng kah. Kajau luung gede baik gaduh ke pegah apa pengai. Ka pegah ke bangkai kafe Cina. Kajau luung nampak ma ke. Nak kuyoboh ke. Ci kajau luung. Demi Allah ke menyahan diboh bau tak ke baik ka kenan ke. Jika jadi ulawung baik gaduh ke pegah apa pengai. Alah muran mata saru pancuri kameng. Pancuri kameng kah dasar bila kabila gure ke. Nyamban ka laknat gebi eteh gure ke. Nyamban ka sesat pembicaraan panglima kah tapi mentong kabila cik hai binatang. Hai bijeh Yahudi thang nek kena diok le Belanda jemun. Nyahana diok nek ke Belanda jemun han kabila pengkhianat. Han kabila ulama thu hai binatang. Karena ulama thu jemun ulama laknat tilah jemun. Yang yudong imum bak senogronyo. Yang sambut senogronyo ulama. Yang kepertian tek bijeh kah hai binatang. Buka buke kah Islam. Kaci kamu ucap kah kamu syahadat tiap. Uronyan ku syahadat ke sort WA ke hai binatang syahadat langsung ke hapus. Mu syahadat ke hana timang. Kak pegah dro ke Islam. Pukoi ma ke hai anu bajung. Na diok ne ke mahan naik ok ma ke li Prabowo te konflik sambrokon. Nyokon na diok ma ke le Prabowo han mungkin ka pekong pengkhianat.
Han kam mungkin kabila biya bisan. Kayu jak cek draw ke bak lun. Tholun thoka. Alah hai gam na motor. Pejabat athe ziat pegot video les. Pegah motor draw. Buna malay baju hai gam hai. Yang Honda King kah nyan 8 juta tagayu mana lagut pilih. Yang ke Honda King nyan yang ke pakai. Gaduh ke buta-buta yang ke kena ayak raih motor put fa piu-piu hile dengku. Bah, piu-piu hile. Baik kayu jak cek rumah hokai gede ulung kajak lempap ma ke kabar nek-nek gitu. Kajak ulung baik gaduh ke pegah apa pengai. Nya lawungnya 80 si kurung persen wali-wali ke dung ke pegah ke pencuri udung kan. Kajak ulung dia kayak cek. Tu ponhun mepak-pak lawung deh. Baik ke pegah pukoi ma ke. Bah, kajak dia ulung. Apa ke toke udung deh lawung hai binatang pelih. Baik ke pegah pukoi ma ke. Menanti ke pegah ke yang cucu orang pelang kau kan. Ha? Hai gampung. Desa paut di lampuh ke binih jalan ni deh. Nak kedupu. Ha? Gepidin le kedua si lon bah dipot le anu mit digula. Ketedekah. Kolon ya cuba orang pelang hai binatang pelih. Bitkah anak bajing wote ke pegah apa. Kalau pun naik ke cuba orang pelang kau ke orang pelang dro ke binih jalan. Puka ke pegah mama ke pegah ke di kucu udung di rok. Kuju udung gop di rok di poh ban hun. Ke pegah mama ke laju hai binatang asedu. Dasar anak bijih Yahudi anak je ke boh ni, je ke kah. Ka mata tharuk kai tiga tharuk ke anak bajing hai. Ngan yang kepuo kinong ke kanu hai binatang ni darah harta anak darah syuhada hai anak bajing ke sadar ke baju. Baik kabi darah kapah kinong ke kanu hai anak bajing. Tengok hotel lebih Yahudi ibu lebih bakah si. Nyo metong kadu ya hai item bila ung desat. Item bila ung dalem. Katem pekong lam pengkhianat nyamban got ke hai binatang. Hai bijih Yahudi. Mungkin saja elon syok ku nek kah na diok le Belanda je mun. Na diok le Belanda je mun Imran nek kah menyokon nek ke makah naik ok wote masa komplit le Prabowo. Na diok ma le Prabowo pu. Pancuri kameng ka balik haba jut ngon napawi berokon kecu kameng hana pu ka pegah. Katung i sembayang menyokah kon hana kecu menyoh hana kecu kameng. Katung i sembayang ka putuci deboh ya kamat kitab suci Al-Quran hai pancuri. Baik ka pegah ke pancuri lampap mak. Ka pegah bangke dim kawin ngong kafe, ka ke kawin ngong kafe. Ka jau luung dia lampap mak. Ka jau luung dia. Nak ke syahadat kah balik. Kadang timang hana timang kah syahadat. Nak ke syahadat le bang ipar ke dia. Kon baik balah katanya bangga. Sidro non Islam ditemong Islam lagi nyan mesti kon bangga katanya ke hidayah oleh Allah. Yang bakankah kayak pegah pukoi ma ke bang ipar ke han bajing. Kajau luung dia. Nak ku bubuh ke. Kajau luung tiadi luung hai jejau luung hai je ole luung jirung thai wo luung. Baik ka peke di kah kiban bunancit apa cut ke yang tim nawalida. Jirung thau luung baik ka peke kiban. Lon kon gam tapi urto myo gam lagi ka hai binatang pali hai. Tia tagai me ku pabeh ka hamran pathe hana pu ka puje dro kon tekabo dengan ku pegah ba. Dengan karena Allah lun pegah ba hana pu kah denyong. Pat pasukan kah kayu merumpok pasukan kah hana pu kah denyong. Hana pu kah denyong pasukan lun pat pasukan lun. Dan hana pu kah denyong tho gure lun. Anu banyak tupeh saraf. Kaduh kenyataan hai muran pathe anu bajing palih. Hai iboh bui. Kaduh kah awak bila kedaliman hai anu bajing. Nyamban ka si mualim sesat di pegah bah hai anu bajing tapi mentong ka pedulikah. Menyokon ma kena diok le Prabowo je mun. Wote masa komplit. Kak pu juah dro ke bak video cam. Kak pu haya dro ke gam. Hana pu kayak bangga gam je mun. Kabeh je kebui Bandung gam je no. Pu kak bangga gam. Kah gam. Ya. Ngon bui na daripada awak kah binatang. Yang ngon awak PA na dalam kan. Ngon bui na. Bui turi makan android. Ituri bahobi. Hana siapa lagi awak kah. Awak kah harta-harta ni yatim piatu hai nak bajing kerupah. Harta-harta ni darah syuhada kepajuh hai binatang.
Katipai long bangsa hanuk bajung. Ia boh Jepang, ia boh Belanda kah muran. Kamu tepat ke hanuk bajung. Bak kamu lon bergana begini. Kajak ulung lempat mah kena ku pishet boh ketiga. Baik kaya ang ing. Yang kah pegah tidak yang tak boh dikulang lon baik ke pekei kah tau. Yang kah pegah yang ketua dewan yang di penanan ketua dewan di Lawungan tidak yang tak boh dikulang lon hai apa. Hai gambangai. Tek pegah apa pukoi mah ke. Ka pekei kiban. Thokah ke kon gam. Tapi menyogam pengkhianat lagi kah tiat tegai tak sama. Yang tugas kah koyu timbak Malik Mahmud 3 juta. 3 juta Malik Mahmud kuyu timbak bakah. Menyo ketem timbak tim dakir mana berarti 50 juta menyo hang ketem berarti kekah dua anu bede hai binatang. Yang dua anu bede kekah kapreh mentong hanapu ka indro ke. Kapreh mentong masa di habis lockdown nampak mah ke kaji kepe proposal. Yang kaji jak melindung ngejubak Kapolres di luk semua dinan. Ka ong dro ke 10 huru yang kau likut lempat mah ke bawah motor itu tot kah na gelebu. Likut kedai luk semua kedai Pak Kapolres ke peluang. Ka pekeh na gelebu. Anu bajung keloh mata saru. Ka mata saru akai sigo mengharam jedah mu Yahudi ke anu bajung. Tak tegak ka ang ing dro ke lempat mah kaci jak ulung dia mengon ado ke ku merumpok dia hang ketim. Tapi anak pula aku sebut nan ni dino. Bak video jo. Ngona doke pakak merumpok kah banda umat tema hang kejut. Pu ke begah pukoi mah ke. Ya anak aku kirim pasukan lon. Ilong anak pula aku apa deh pasukanku. Anak pula aku apa deh. Gure aku gure lon. Yang lon ikut. Yang lon terima amanah. Anak pula lon jak lapaskan lagi pengkhianat bak kah binatang pali. Katupu tiga ke lampak mah ke rumah ke baru inan tijo hutak ke. Yang kenyang negara kedupu. Yang kajut jak lapaskan, kajut minta perlindungan juga Mbak Kapolres. Mbak Kapolres kajut minta perlindungan ada hanalun pegah pian namun kah tetap ipoh le bangsa Aceh anak bajung. Karena kalau ke anak bajung bangsa Aceh 7 buah keturunan likahan setuju kah yang ka 7 buah keturunan anak bajung. 7 buah keturunan anak bajung kah. Hai muran mata seruknya anak bajung kah kena 2 buah tu agam kah. Nyanyan wajib takoh sang. Anu bijih pengkhianat hanya ke bahai muka mu Aceh. Menyo terkena pedang hukum po Allah. Tengok menyo raya anu pengkhianatnya maka dikhianat lah agama Allah. Yang contoh kelun-kelun. Timuran pasai pakiban dibila pengkhianat, pakiban dibila uru munafik. Kenyataan kelun hai sedram tua. Bukajit menyo menan trimong nasih. Beri tatat. Assalamualaikum.